Biyag ti tao. Janice, dananang mo. Ayan da. Adda day jay kusina, auntie. Apay ka di. Sumrag kayo po'y Agya manak. Ay, Manang Mira! Manang! Oh, apay. Apay akasta tilangam nga imay dito'y balay nate. Manang, mapantayo ko maidya balay. Agap apa mananda manong Celso kan manong Elmer. Agkin nabil da manan. Nabartak dang agpadpada. Awan kadwak nga ganhawa. Ay sus, tatang! Tatang! Umay ka man! Napay, ay nagpakariguran nyo kang kapsa. Mapantayo di tabalayo, tatang. Intay anawaan da manong Celso kan manong Elmer. Ay, aksin na kaya doa. Awanan pa intay tasel sa. Kaputa, dakdakal ti bagin ng amsyak. Kastoy lantan, dararamidan na kanya, kamanong na. Oh, durbab ka kitiya, manong! Husto daytan! Anyakay ka di! Awan respeto, masel sa. Inauna, ngayon sika, kastoy ti araramidam kanya. Sana kaputa ininauna ka gamit siya. Kahit kunamla na sino ka nakalaingan. Nakalaingan gamit siya. Ay, ustad, Celso, Elmer. Iso pimanawak dito ay balay. Takasta ti aramid yaw. Kababay, tikasta nga aramidin yaw. Aginom kayo ikaarak. Sa ito na parte kayaw. Kas kay laaso ken pusang agap apa. Laklakayan kayaw. Di kay lagnaknakam. Ilaklakay yaw. Tikasta ka na yun na panagap apa yaw, Purti, karanwag na itang Elmer. Awan urbanidad mo, kabsat. Awan respeto. Ala, gusto na itan, Elmer. Awan respeto na itatao kanyang tata. Yagpay na putan, arinispeto na. Bastos na itakabsat. Ala, yung kagpalisan, Elmer, na nagrugit takaw esmaw. Gapo iti panagginubalyo ka ni Silsaw. Manong Elmer, itatanamunawan kayon. Agsarita tayo man itinalapat. Kasta kayo kadilatan ka ni Manong Celso aginggat lumakay kayo. Awan ka din pa nagbaliw yu. Sana siya kagpakumbaba. Siya tinaw na. Siya kid din, tagkid daw iti pamakawan iti dayja Celso. Nangatuo na iti pride dayja, kabsat tayo. Kunamlan na sino mutan nakalalaingan. Uray na tayo kami to siguro. Agap apan tulata dagiti kararwamay. Ay, unay mo tikasta pa nagsasaumon, Manong. Kagpay sumay. Awanan bayin ngamin dayja Celso. Sipod pa iday. Manong Celso, sapay la kung matadenggan na kami kininati. Binagbagaanan ni nati ni Manong Elmer. Iso asyak mati makisarita. Wano makipagpakaasikan ka, Manong. Pangaasi Iso kayo suti pagpagayo, kaninatay, Mira. Makauma dengdenggan. Kasano kat di kay mat ngamin agsardeng nga agap-apakin ni Manong Elmer. Agkakabsat tayo. Iso nga agsisinakit tayo kuma. No adaman ti saan tayo a pagkikinnaawatan, agpipinakawan tayo kuma. No, da kayo babaya, kakabsat ko. Awan problema. Nilmer lang ti kagurgurak, tanaglastog. So nagaputay suti inauna. Kat ko naman asino mo ta nakalaingan. Ala, pasensya amlatan ni Manong Elmer. No anyaman ti di mo magustuhan nga ugali na. Inauna akabsat tayo dayjay. Iso a respetuan tayo kumalat na. Saan? Dumakkel ti ulo na nukasta. No kalabanan na. Kalabanan mo ta. Manong, Talaga ka di asaanan nga agbaliw da Uncle Celso kun Uncle Elmer, auntie? Ay, jak mo kadakwada akaanakan. Awan mo tagpakumbaba kadakwada. Una yun, dagiti nga ulitag ko. o anya, mapanta ka din natin. Ay katuan na amanang, si kamot latururaya kon. Sige, ing kami nanak ko. Makaamukan dito'y balay, Masapak kami ang makitsenda. Tapno makaawid kami adagos. Maala, intan ading ko. Agkuyog manandananang kan auntie nati ang makitsenda. Kanayon ti panagkuyog da. Noon da pa pananti maysa. Masapol nga agkuyog da.
Nakasingsingad da iti tunggal maysa. Ay, nagmayat tilin lang ang dananang kan anti nati. Hanggang dagiti mo't tan lalaki akakabsat da. Pulos asaan da nga agkatunusan. Nakagraduar kan iti sekundarya, Janice, anak ko. Sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehiyo. Numabalin, ijay kumabagyo nanang. Ta ijay kanong agiskwela ti gayem ko ani Glenda. Anya, nagadayon nga eh. Aw-awisan nak ngamin ti gayem ko. Day taakot no manugot kayo. Janice, kanakan, may mayat ko mano dito yun, tapno saan kan nga umadayo. Auntie, Wan nga rod anak ko. Ngumanya talaga ti kayat mo aya. Sa dino ti kayat mo apagadalan. Ijay bagyo wano dito lugar tayo. ijay kumabagyo nanang. Ngam no diyo kayat, jak ipilit. Anyat makunam ading ko. Ay, sikaman manang. Ala no anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam, anak ko. Ngam pagyanam tungay ijay anak ko. Iti boarding house ti gayem ko nanang. Agudwa kami kano iti abang. Nauli magkamat manang Mira. Kasla naunag ti pampanunutan. Kasla agdwado akpay laang. No palubosak ni Janice nga umadayuan no saan. Sa bagay, nasingpot ti ka anak akmanang. Dakkel ti panagdalag ko kankwana. Amo ka din to agaramid iti saan anasayaat. Nanakam ti anak mo manang. Sa bagay mo't kit di agyaman na kada kayo akakapsat ko. Taada kayo akabinadang ko anang padakkel iti anak ko. Nang runakan ka ading ko. Nga uray awan na dakkelan na nga amana. Adda kayo mat anang punno kadagiti nagkurangan ti amana. Ay na, sino pa'y kumatag sisinakit ka nagtitinulong no saan ada tayo. Kandi mon panunutan ti amat anak mo. Nabayagan nga imbati na kayo. Saanan nga iso ti paka-stressa manang. Saan nati? Nabayagan anak ka move on. Nasa okla ang matkit di ading ko. Nagawid ka man, Janice. Bakasyon mi ita, Uncle Celso. Basta kay, kumusta ti panagadal mo nga? Nasayaat mo't, Uncle. Kwarta, paglang ako sa ramin to nag-eskwela ka man ay. Thank you, Uncle. Sige, tada pa'y papanak, Si Mingpot nga tan dagiti ulitag ko? Saan da nga tan nga agap apa? Adda ar-ari bumbungan dagiti tattaw itayan ti istor da nana seta. Anya nga taday, chay? Da Uncle Celso ka na Uncle Elmar dagi, chay? Asin ka kita! Uncle! Uncle, gusto na itan! Gusto na itan, Uncle! Umanaw ka dito, di na karo ko man, Janice. Umanaw ka dito, Janice. Tama nga numayraman ka. Jack pumanaw! Uri ka bilin dakon! Basta ganawag lata! Gusto tama nga no dadaga sa mapasamag ka na kayo! Nga pwede pa nagkinkin na biliyo! Talaga nga awan apulos ti panagbaliw dagijay nga ulitag mo, Janice. Mangibabaindan. Ay, wan nga ruda. Ti pagsakitan tinakam ko. Apay adi da anawaon. Buy-buyaan matlatan dagiti tattao idang agubgubal. Ay na anak ko, naumadamuten Tano aganawa dagiti kalugaran tayo. Iraman damot ida akabilan. Iso asika, di munton ar-aramiden ti kasjay. Taamangan no si kamot ti makabilda. Apay nga minakas jay da nanang. Kaslasaan da nga agkabsat iti kasjay nga aramidan da. Ay, manipod ubing kami. Kasjay dan atalaga. Naibagak matkan kaitiin nasa paapim mo sa iday dilunum.
Kat nakiasawa mo't iti sa bali day di lolam. Saan na kamin anaasikaso ang naimbag day di lolam. Ta iti maikadwa a pamilya natin ang ibukbukan na iti atensyon na. Iso siguro akas jay dagiti kakabsat ko alalaki. Naimbag man ta saan kayo matakas jay kanya antinati, nanang. Kaasin apo Diyos saan mo't anak ko. Sa bagay, sigo din akastoy kami kini antim anat ni. Sipod pa'y ubing kami. Umayan! Asino nga ta dayta? Ay, ilamang na ka, anak-anak. Sobre ka ko na. Ilak mong tinitaw. Pero sir! Uncle! Apay da binalsig na igamyaw! Ipang-orko ko ba ni Uncle mo, Celso? Ay na, dakdakal mo, Jermas na. Anya matuntikas ta nga ramid yu, Uncle! Basol ni Uncle mo, Celso. Basol na amin, tikas tayo mapaspasama kita. Naman! Bumor ka nila! Ha? Ambag! Ano na pala yung damira? Tisimbre ka! Ikaw pala yung takrap! Sapay awan da nanang kan lulo at datapay la talon. Basta di ka natagar ikanakan. Di mo luklok at antirida, wa? Sana katakrot. Diyak kaya ti mailawan. Kaslat na nagapampanunutan ma, Janice. Kwa, imawag ngamin ni nanang ko, Ben. Ha? Apay? Di ka di manin maipapan kadagiti ulitag mo, ti impadamag na? Ay, wen nga rod, Ben. Esos, di ka nagpampanunot. Amangan na madadal ti konsentrasyon mo nga gadal. Tikit di pa nagadal mo ti pamay sa mapanunutan, Janice. Tapno makalpas ka. Takas tamit ti araramidak. Arapap ko ti makagradwar. Kat ti kayat ko, makalpas ta adwa, Janice. Ngamin, saan ka nasabsabali kanya? Ha? Ay, ayatan ka, Janice. Sorry ha. Diya akong makauray. Tati ko na. Uray ka makagradwar ta. Sakto agpudnukan ka. Ngam diya akong makauray. I love you. Anya nga rod ti plano yu ita iti nobyong, Janice. Agkasar kami iti mabiit, nanang. Katurturpos mo pa ila iti kolegyo. Adda-adda ako sa nobyong. Nasingpot ni Ben, nanang. Pasensya kayon, ngam ay ayat at tinobyok. Diyak mabalin apagkadkadan ti kayat na mapasamak. Sigurado ka nasingpot dayjay alalaki. Wen, nanang. May pasiguradok dayta kada kayo. Gaputa uray dagiti dadakkel na. Nakasingsingpot da kanya kay di niyam amunak ni Ben kadakwada. Makaamo kayo nga ron. Total, impaay minti pagrebengan mi kan kakas anak mi. Napagadaldakan. Kat no kayat mo ti makiasawa, adakan ka dayta anak ko. Agyaman tapalubusan dakon, nanang. Dumanon kanon ti mga sawaken ni Janice inton bigat Manong Elmer, Manong Celso. Kastaya. Ay, talaga nga ro, na makiasawan di ka anakan tayo, no kasta. Naustuan mo to ni Titawan. Di palubusan tayo. Ay, makiasawan di ka anakan tayo. Agbaliw kay matngatan, Manong Elmer, Manong Celso. Denggam, ti pamagbaga ni natikan ka, Celso. Nagbaliw ka kanon. Ha? Si Kate, baliw. Agipulagid ka man ako nakon. Ay, awan ammo, kabaliwa. Sikati agbaliw, tas sikati managbato. Guston! Dayta nga min katimadi kada kayo. Nagbasi na nabanag ng padakkelan nyo. Agsagana tayo kidde. Tainton bigatan ti idadanon ti mga sawa ijay kaanakan tayo. Ala, mangan tayo pa'y. Di kay pa'y agaw-awit ka aruba, tamangan tayo. Naragsak ganito ti lugar yu, Janice. Adu dagiti karo bayo ang nagdengag iti saritaan tayo. Maipapan iti kasarta. Wen, talaga akas ta dagiti tattao dito, Ben. Rungit, iriribok pa no. Ha? Siga. Dangkal Sige, Celso kumandali. kan Uncle Elmar dagichay. Nakainom daman Jesus. ngaminan kat. Inakagan hawa, Janice. Saanan? Baybay amidan. Adamat siguro mga nawa kadakwada ijerwar. Pasensya kan iti makitkitam ita, ha? Nakababain kan ka kan iti pamilyam. Anya kalakit din na ya. Nairwama kon. Tawure di agad adal tapay. Amo kunti kas nga style dagiti ulitag mo.
Takanayon mo't nga ibagang kanyak, edi sana ya. Ate ka na naman. Oh, hindi ka naman. Ala, Akin kinamat na matan. baybay ahon. Kasta ti style da. Tunggal aga pa da. Agkin namat da. Kasta ti aramid da. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Agawid ka na ako sa anak ko. Ha? Apay ngagsangsangit kayo. Dagiti doa nga ulitag mo. Agpadadaan na ospital. Anya? Apay? Naggubal day jay kasaran idi kalmaan. Kat gapo ta saan da ama anaway da. Pinagaambunan day dahan. Anya? Ay, nasakit ti ulok. Talaga na sakit Tanapakarwan ti ulo Manong Elmer. Pinakpakda ngamin. Agpada kayo kini Manong Celso. Agtalinaid kayo kanupay dito ospital ko na ti doktor. Taobserbaran da kayo anaimbag. Diyak pa kaya ti matay. Nakariingan ni Manong Celso. Manong, kumustang dirik nam? Sakit ti ulok. Matayak sa matan. Saan pa'y? Anay. Agpaimbag kayo kitdikin ni Manong Elmer. Agkararag kayo. Agkid daw kayo iti pamakawan iti Diyos. Ken agpakawan kayo iti adu ang nagbasulan nyo. Kasanungay atin ko. Pag naudandag iti kakabsat na, inton makarwarda dito ospital. Ay, katijay balayan Taijay matisigod nga yan da. Sige nga, Rod. Ano sampay laidang asikaswan ating ko. Mang tedak tulaangan iti kwarta paggatang mo iti agas da. Kanda dumapay amasapsapol da. Agyaman nakmanang. Tulungan ta ida. Tawan sa baling nga agtitinulong no saan ada tayo nga kakabsat. Huwan nga, Rod. Grabe mo't namin tinapagtanda. Wan nga, Rod. Ngam nagasat dalat na. Tanalasatan daday di pasama kadakwada. Nalabit, inikkan pa ida ni Apo Diyos iti gundaway da ngagbalbaliw. Nakaidasar kamin kanimanang mira iti kanan nyo, Manong. Mangan kayon. Agyaman kada kayo, Mira, natay. Agyaman ang kada kayo, nati. Mira, nakasingsingpot kayo kakabsat ni. Ta sino kumati agtitinulong ngay no saan ada tayong agkakapsat. Pagawananda kami no nagbalin kami papaanawa kada kayo. Uwe, nading ko. Oras siya, pakawananda ko ma. Karik balbaliw akon. Uray siya. Diya ko naginom iti arak. Idya kami na nabisyok. Kapilitan nga idyan yon, tani. Kastan tinagtungpalan nyo. Agpaimbag kayo kitni. Agyaman tayo iti Diyos. Tainikan na kayo pa iti gundaway yung agbalbaliw. Isong agbalbaliw kayon. Wala din ko. Kahit pakawanan na ko maselso. Ika-reka, diya kung makiapakan ka. Pakawanan nakmait, Manong Elmer. Ikarik mahit na diya kung makiapakan ka. Nanipod ita. Irespetun kan kas manong ko. Selso ading ko. Ipatpatag ka kapsat ko. Ipatpatag kamit, Manong. Ay na. Makalwaak ang makakitkita iti kastala ngayo, Manong Elmer. Manong Celso. No idi pa ilang kumaakasta kayo. Saan ko maanapasamak ti kastoy kada kayo. Ubay kayo manad din ko. Tara kupon kayo. Manong. Pakawanan da kumading ko. Ibis asyak ngay naunaan nyo ti mangigiya kada kayo. Saan tasyak mo ti papaanawa kada kayo. Sorry Ala, agpipin na kawan tayon. Saan pa'y analata o ti amin? Mga baruanan tayon, Manong.
Dagiti agkakabsat, agbibinadang sankat nga agdidinangran. Itirigat kan ginawa, isudan tulata ti agkakadwa. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yon Chena Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin. Merry Christmas, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablawon te pa Leti Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak kan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matya oras ko. Ay na, agkakanat man ng tibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patibkerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak itian yaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ngam, aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imblangan. Ne, datataulan ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada ti kapsat ko, nananadya? Adda barok. Ala, sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana. Mabisin kami kat. Ay, mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? At datay na bati nga aduboy dagsapa, Phoebe. Ingkaman nga rin nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At dayjay silid na barok. Manual dawon asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apay ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kas jay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak maasawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam apoy ang mabisinak matlat ka. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Naglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta a babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 laan. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang Aklo naman ti ipapatay day di bayaw. Natinga ro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tay wallet mo, Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak. Ultimo lapayag mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang sa pulot man. Ay, ilak ko pa'y tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanan balasang ko. Ay na, bye-bye ang pailaang nana. Ang damot na asawa ka mga sikasukan ko na. Ha?
Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawak. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam akwarta ni Manang Joy. Ada, ng basik. Manaktak ngamin day dya bakit na dya. Kanayon na sumbrag itisilid ni Manang Joy. Kat, anyang arod di planom. Agnag tayo dito balay ni Manang. Pumanaw tayo, iti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag. Papanawa kong day jay. Pasigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin aganwat ta ditoy. Sige, nasaysaya at payan di. Tapno nawayata yung agunggunay dito yung nagtibalay na. Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan day ta nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas dyan mo tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na mo ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kansan? Ha! Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito balay ti kapsat ko. Tapno maasikaso may anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andi. Iso pasensya na. Saan ka papapanawan? Ngam, bakit ka? Kasapula mo tinaan-anay nga ina na. Ulitak Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Well? Ay, kat sige, ano kasta ti ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikaso ken ni Ma'am Joy. Takabsat mo ket nga rod. Angam, ipaagas yu kumaadagos Ta, manon nga aldaw sa bali ti Jarna. Patsak nga agimbag pa ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na day chay. Gapo iti ipupusa yan day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam nga eh. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na. Nakita na. Angam di na matla mo. Tato may tayap ti panunot na. Sumanaumanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni Manang mo. Sana matmaturog. Agpatpat na ga sumanao. Wan nga rod. Angam bayam. Yakar kong to EJ suli asilid. Tadayo iti silid na. Tapmuray sumanao. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, dayited mo kanin na. Sikatimang pakan. Parang kayat na. No, sikatimang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mga tulat nga roda no mabisin. Tatang, kaya't puti ado amakmakan. Nga mawan mo ti karga di nagdakkel arif da Auntie Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makichindayin ito madamdam anak ko. Wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Wala. Ilista mga roti kayat mo. Tagatangag amin. Wen? Adun sa ti kwarta matatang. Wana. Inted ni Auntie Majoy. Aywan, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Bye-bye am. Takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumbrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lakok nga appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na ng kagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ilako ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Ta saan matla maus-usar dagiti. Pati ti TV, ilako ta? Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod adda cellphone tayo. Malaki din. Ilakotan. Sige nga rod, nairwar mo tan dagiti daduma dadak kalakot son. Wen tanakatambak la silid. Iso nga ilako takit din. Tatang, anyat ar-aramidan nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen ta dabir-biro kak.
manipod imay tayo dito'y balay da ante. Tay talag kalkal ter aramidan nyo ko ni nanang. Apay, anyat sapsapulan nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Ay, pang babae matday tatatang. Ken na dapay kwintasyon. Intad ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae da kita. Ito jukit di ka ni nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas anak ko. Ha? Ala, isimpam dagiti na erwar iti kabinet. Tama panak iji bangir asilid, wan? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulan. Andi, adda nakita ka adwa arelo. Nginginaan arelo dagito eh. Ah, ni. Huwag nga pweso ah. Kan, adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo duling ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat. Ikanak mat ah. Di ka madanagan, tayong malako. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun, kasdayanan. Agimbag tulat ta. Kasano ang maarami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan, Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbalana. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kan nalaing nga kusila. Ante, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy, Naimas? wan ante. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na poy. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Ken, taytoy, ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo ante. Kayat yo pay? Sige, kayat yo kaditiin na poy. Tinapay kan tinapay laang. Ha? Gatas kan gatas laang. Ay, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kan nanang dito'y balay, ante. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayon. Saan kayo nagsuksukat? Buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Agtoothbrush kayo, wen. Nukuna damay sa laang ti alaam, may sa. Awan urban nila gatat tao. Rabin. Adeta. Nalpasan na nadigos kayo, ante. Anto'y titwalya. Ala, intayon ije si Lidyo. Taagbado kayon, ante. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at atikabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Isuti ng papaagas kanyak idi ija ospital. Kat di na pinabayaan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Na nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sa rungkaran intun biga. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Jakam mo da ita. Ano di mo kayo tagpirma, agtamar ka langan, wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Tara! Timaray mo tan. Ay, Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kay balay da Ma'am Joy. Asidid mo't, exercise ko mo't
Isupay ngamin ti pagplete. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray ano kasta? Saan nga yung pangagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakbuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti. Umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaray ta! Ay na, di na kulibutan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugak, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpaili tamatlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umaykan Ma'am Joy wan. Agibinta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy. Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang ta iti motorsiklo ta. Sige, sikat ti makam mo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadagiti ilako ta kumasa ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang matlis. Ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ili, anak ko. Agbati ka dito ibalay, wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen. Expert na ito amam nga agmotor, anak ko. Agkimkimat pay. Awan kadwak dito'y balay. Tas saan mo tin ang nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mat kapotem. Nagpigsa ti tudo kan kimat. Agsardintan sapay, Andy. Sana en, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kantatang ko. Nana Nadia. Nakimatda. Kabayatan di pa nagbiyahe da. Ay, awan nga roon, Barok. Makipagladingitak Tas ano ang paitan? Awanan kadwak dito'y balay. Tapinanawan da kung dagiti dadaggal ko. Nala, di ka nagladingit. Adda kami akaduam kan ni Antim Ajoy. Ayan nga tanyantik, Ajoy. Adda ijay pagagasan, Barok. Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Taadda ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rod, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Wan, nonoy. Kat agyamanak ka, Nana Nadia. Gapo iti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadak. Talaga mat, nonoy. Awan mang papanaw kan ka ditoy. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, ajak pumanaw. Idi pa ila kuma, ajak kayat ti pumanaw. Nga uray sa anda kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, saan na bali, Nana? Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, nonoy. Siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana dahi tamanggun dawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag.
Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Biyag. Ti Tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Simon, anak. Simon. Agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman ng jay batok ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanam ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. My God, anak ko. Sayang nanang, adupay ko mati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Saan na bali, anak ko? Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Ala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko, maulawak. Maditirik naknak kong, diyak ka ba ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak na rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman na kanak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi nanang. Aqua, saan? Maulawak laang anak ko. Kan medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot dagiti kan kantaam.
Amok mo't analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito yung pakanan Ala, akdag ito yan, ikargak dito yung sako. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Uma, dayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen. No dinak makita, di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimanaw kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka, mapanta ijay balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanen? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, Insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara metlaeng itinapintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no maka-eskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinopanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mga baka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko.
Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, anti. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, ag-practice kanwan. Madamdamakan amangan. Ag-practice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku, iba't patangku, ang sipod dan pupo, anak malanglangabkan ang angot ko. Isut payon, ni tatangku, arakan sigarilyo, sugal plastic nga do ay nawa. Bumangon diyak sa mapan nagtrabaho. At tuwing arudan ti champion tayo. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat ti mga bak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tanta anak ko? Di damat lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti poder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag. Busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamin ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan.
Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangken ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale? Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ije lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabang ko. Ay, wen, auntie. Saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandanan ng kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Ngamapay nga tanghanak ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngamapay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akman tina silaw pagdanan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak auntie maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti yu umay ni nanang mo. Kailiw ko ni nanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumba ak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak.
Akan kanta ti aramidok nanang. Saan nakaagis eskwela? Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Malah maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsaong. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Ada ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumarak biitwan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, Wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalok ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ang mapuyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan ko na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa alading itak, insan. Ngamyawid kun ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanan nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagapgapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kan, wan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat.
Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ninanang agsingsingpet ka Madayuan hinakon sumina Sika, ti ina ni Simon. Wen, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilabay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikarit. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di akasapulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyain ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado mat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha? Atoy. ha? Nagaduwa kwarta! Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da atulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyaman ak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.